Mas palawak king serbisyong pangkabulasan king balena ning Concepcion king Tarlac. Kay batyang sinayan ing bayong extension building ning Concepcion Super Health Center king Barangay Tinang inyang June 29. Kayag na ning inagrasyon, genapan mo naman ning tree planting activity king paligid na ning pasilidad bilang parti ning environmental initiative na ning lokal na gobyerno. Tinagon king programa reng opisyalis ning Department of Health Region 3, Municipal Health Office ning Concepcion, Sangguniang Bayan, Municipal Environment and Natural Resources Office, Petro Solar Corporation at taliwa pang partner agencies. Kaybat ning pamagpasinaya, merapat mo naman ning HIV awareness and testing at bloodletting activity bang amuyutan la rin publiko na sese ning karelang kabulasan at suportan ing blood donation program. Agpang king RHU 40 na ang partiyeng proyekto king balaw sa pamagpasikan king healthcare services at pamamye mas masalese access king serbisyong medikal para kareng residente na ning Balen, Concepcion. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balita ang tutuking Balen, susuyo.